Yen tuturang pejalan hidup tiangnya sebete metimpala sedih nepuk unduk buka kini nyen ngadin ke kini penadine buka tundungin pertiwine megejaran ngawayeli nuhi gunungnya buka simpatan maksud yang warga desa mekejang melaib ngungsi keselamatan gendeng nemang kinti tiang muturang kawen tenan nering pengungsian wantah engka disapuniki hidup pitan binaya batu kembung kambang di tengah tukar badung luntang lantung lai bang yesus buin dini itu saking diki titiang lunas keledangan wantuan ide dan semi nering pengungsian saking kubu abang selat mangge seraya bebandam lan karangasem dan surut titiang ngaturang bagi majeng ide sang hyang widi ngelintang piko bata uniki pajak nengung si mewani titiang para pengungsi ne mangkin nunas wantuane sami nering pengungsian saking kubu abang selat mangge seraya bebandam lan karangasem dan surut titiang ngaturang bagi majeng ide sang hyang widi ngelintang piko bata uniki pajak nengung si mewani titiang para pengungsi ne mangkin nunas wantuane sami